نا بالکل کو نہ آل بیت کوئی بھی مولوی ما سان ڳالھائی جيڪڏهن ثابت ڪري ڏي آل بیت ته لک روپيو انعام ڏيندو ماس اسٽيج تي مان به چوا تو مجمع میں نٿا سمجھو گا سب ڳالھايو یار سمجھو تھا نا نہ آل بیت میں نہ علي سائیں نہ حسن سائیں نہ حسين سائیں آل بیت یہ نہ تھو وری ہے چوتھی پیڑھی کا تھا بے حیا کے شرم نہ ہے جے وری لکھ روپے جو اعلان کيو آ ته ما چيلنج ٿو کيا تو سا کو مناظرو کندو ارے تو کي لکھ روپے چھٽي آ تو لکھ روپے وری گھر پهجي میں رکھو رگو تو میدان میں آ ته منٹ میں تو ڈانگي تھا گھمايو اسا کي لکھ جي ضرورت ہی کانهي کا یہ تمہاں ٹکٹ ڈیندا ہو اي ماڻهن کي ٻڌائيندا ہو ته اسا اعلان ٿا ڪيون پيا یہ لکھن جا ڌوڪا ٻين کي وڃي ڏي رگو میدان ۾ اچي کسا ڳالهائي ته صحيح خبر پئجي وڃي اسا تو قرآن حديث ۾ ثابت ٿا ڪيون ته حسنين كريمين اهل بيت آهن چओ اهل بيت جي دشمن تي لعنت اهل بيت جي دشمن تي یہ اہل بیت کے دشمنوں تے لعنت آ جیکو حسن حسین جو ہے جوان کے نبی دے بچن ماں کڈھی چھڑے جیکے خدا جو حیا نہ ہے خدا دے رسول جو حیا نہ ہے جیکے حسن حسین جو کوئی حیا تھی جیکے امام حسن کے چون تھا وہ ان جا پیر چاہیے تے خدا بقرب بھیندو سنی مسلمان چوندا حسین حسن اسا جا کھن جا